This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kadang mi kisngi kata dang yo banlum mi ki kubor ki bukta ek imlang salang kabai de bagi kamtu kamtiem hapo kanong ba shilong dang haka nyau trik unai tung arajar pesan ngilala ban pen i lor ka jingja ba koi ka samla ka basuba sha lute hapdeng ka jingbom tip brio jongka kat bagadang shong da ka taksi kamai na mot pran shadan kiti kani ka jingja bat kani ka samla ka de ka belaja ka laipo trik ujeliu arajar arpsan Batkat kum ka ejahar kani ka samla ka laong bakal sya pensyo tendap daki dawai penbuat. Naga jingla ban pen i kani ka kubor haka pratrik unai tung arjar pesan. Wayu samla rangba ulami syakmat ban pentip ba uru uladei ulanot bat ban ngat hakum kate ka apot. Uniu samla rangba ubom kwa ban pen idur yalade bat ni pen pau kerteng ulaong. Bula kiu kali da kawai ka taksi kamai ka ba umkan mau registration number na rinja syayodo hakapor siteng singi jong ubenai jumbang arajar arpsan. Ulaong bula syong akhmat rengkat unongnya ubadeu kasi. Pat hadien pat don laingot kishenrang kibom dei ki kasi pat kawai ka kentei ka belah hiarno nongrim. Kam harum unongnya ulaong ba unyat na pulo namar ka duna deng kali. Pat uteu samla rangba klim da subas ni oe ulam menjur. Ulaong bekitar wa sikret yu pat ki kren da kaktien ka ba umdei ka hindi lem uteu banyak kali. Tu je ya linti janga nga syong kali na narenja. Ti don kita ki passenger na din ki lai don sangut. Ti langut ki senrang iwe kentai. Ti ta kentai la hiar no tepom nong rim. Kat badang blok kum tu ti driver ong yang afne chayo. Tengah hawai. Ti ong yang bangan lek na pulu ban kam kloy. Ong ngarung ong rejing kerki dan ngarung ong piang menjai na pulu mah. Ti lapoi tu petepom nong rim layan tu. Ti layak kam surum ti ngam ngalong syok samtiak kan. Long syok samtiak tu tengah dem tu posit sedien. Ti layak tu ngam tip syupat kan nyadu nang tu. Ti hadu bangan dapoi yang hadu kat arbeje. Mit long kataru dang poisi ngam long ngampat ti berbai yong yang ba dang long biej tu. Ipo mi pinanja no buje terwa. Itu si kat ar steng si beje duna try mo ngapun fi. Entah hi. Kebut hai ta ipor iba pila ati bo pila dip syon dia len. Pintip syon pila piwa. Ngam tip syu. Atu pidon juga mau let's say people syon. Kajingkan mau bang poisi ai ai tem kan mau. Sulong no tang iwe jingkan mau ta kan bang akan mau ba ki don ngai syu sngo dan kasur kan bang am tip hada ai ru kata kacaka. Yo sngo do ong ki breu sa yakin dong di drugs. Tang kata hi long bang akan mau kan. Long haying ru ngai tu bai kum ta kan bang yo sngo bang akan mau tang kata hi. Tu pishim le em ba ta jing ong jung te bru ye pi no ba sakra di drops. Atu pishim le em ba pila se dosi pila long apren jing ke bru apren ke jing sha. Berbuat ya sih. Bagi nu ke jing dawai. Kata nga perkat merwei am ngalong ong tip ngalai. Try haka jinglong dum juga kli try ngalayai. Seweng ne tip ngala keren kulmar ne tip long ngala ong no. Tip yo bangala thiak ne ngala kumno ngam tip kanya ta. Long haka jinglong dum ka kli ne ta. Kata don hadien balahir tu kentai. Ong terdriver yang afindi skret. Ngongai ngam di ra. Okli yang kong ong fidi skret ong di tang ba. Ong sim ngam tre. Ngaklem sim kan ta skret ru. Entu kia di tang pramaki hi. Tang ta driver bat passenger hi na dien langut. Ya kata jing ai teng klem sim. Hi ai tang to skret hi. Dia ngaklem sim. Tem tu pat sunga syok samthia i ka kli tu hadien bakila por bakila tang skret tu dia nga syok samthia kata kan por bakila di skret nomor tang lain tu na po terpom nang rim showroom te dan trafik syok tikila ya tang skret kan maki ta skret te ngasngo das ngo peri kata ka jing smart tang baki ya rakyat fi bara ngapli betang na tu na site besyo mangahi
Hatu pishim kani cingcia ke ba tekat na dia ke bala shu cia berbor lese bon ki wei mi shikmat lese berkeren. Hatu PPM na dia kam ke banyak kali kamai tu picu lap na ni ki. Hoi kata ngala ju lap hi along ki breu kala kam dei ju kan ke batang mentah mat kan dia te bala slam hi kum kani ka jing jiaba kan news ba meneru kadang mi bagi tu ki bagi pendon kam ki breu ya kali kamai ban buk kum to ban lej ki pan pisa shwa yang sa ailang itu ki prok jangar ki langan ki bukum ko to henmen jangar yue lalam ba ki buk nomor tran ong ban wan 10 dia lapoi 10 ong lej biang smart pran lapoi smart pran hiar smart pran ong ngan lej pisang tenorum na wan suski jana katuru kapen kemau ba kadai baik bakal long baik balak beriu kilap pendon kam hai kita kebut jongki bantu Ulong ba uklem mudui keyboard pulit bat ushim ba kadai ga jingjas new box henren dala yoi ba kasamla ka bakiu na mod pran ka sha lutik siar so score ka pen mau bat shim ba kadan bet ka kenhon nong lute ka bale da ka te ga buj bat lese labon ki blangat henre kimmi shakmat ban kren halor ka jingmi jong u shakmat ban kren ni ka jinglap jong u ulong ba kadai ka khubor ba ki wekin husiar habayat bayeng bala da ki sngoper kide ban hiar na ka kali kamai ka bakishong kum kayengi ngilai perkat wong ban lej ai please kies ai to dia din nda perkat ba pat wong yo ba kum nom mo ya jabam dai kum kata pat dia dala ji kum menin nak mi tu kan news pat ba dia itu kena ba chong kali mo pran dia kepen ken mau kan ni kala long ba long bi kum ba kala ja yang tu kan long kum ba ki la ai da kadawai ne da kenu ga kajing pen syok samthia bom tebreu semua ngidi kajing mi chang skmat ban keren ni kini long ba kiwei ru kin long siar marba kinom sha long wen ni laki sngo kumba don kajing sngo per da syong kali kamai mo ne kinu kali ru long laki don sngo jung per dang bha hiar no te ndai chu ban ang ban syong sang tu kan marbalai kalong kailam yagi syabas niu kan kijingjia basong si ma la manang Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya